a ni ta ku mutsonga un'wana na un'wana ti beli mandla kwala nga kona ti bela mandla hi kurisa ndhavuko wa hina Matsonga machangani wu ya mahlweni hi tsundzuxana leswo biha na swo saseka hi swona swi tsakisaka swo fana sweswo hi ku a ku na ndyangu handle ka tinsimu ta dokodela loko u lava ku ti lwisa na dokodela hina hi ri machangani a ku na vukati lebyi nga ta va kona, a ku na ku teka, a ku na ku tekiwa. Ti ta vuya ngopfu hikuva ni meseji yaleyo nga nhlokweni yaleyo ya dokodela wa hina. So dokodela Thomas swi tekeni moya wa kahle, swi tekeni moya wa kahle dokodela, mi hanya vutomi mi ya mahlweni mi hi tsundzuxa mi hi akela mimiti na hina ha ri ku laveni ka mimiti a hi se za hi ku hi na mimiti a yi se tiya kahle dokodela yi lava ku tiyisiwa mindyangu leyi. Okay guys, mo subscribe kwala loko u tiva ku hi ro sungula u vona video leyi no la ku lumiwa hi mbyana la timbyana ti ta valungu na lumiwa guys, hambi mi ta tivisiwa hi mani trend vona mi ta nyanxini la ndala ende mina na mbyana hi kuma so mo endla ku mi subscribe guys.